Iti Masakbayan. Relasyon. Nakaturugan da tayron kan Cindy. Nasaya at no kasta, mama. Ay, nabanog kiti trabaho. Kat nangan ka ka din. Saan pa'y, mama? Ala, isagaan kunti kanam. Tamadama ti panagkuping ti babaunan kadagiti lupot alinabaan na. Sige, mama. Katayaman hag. Alang arod, ingkagbalas iha. Ta sumarunukan ijay kusina. Ala, magangkan. Wan, mama. Ni Roland, si Mangpat ka din? Saan pa'y? Imawag nga da kanudarayan apas kan ti gayam na. Kanayon la akasta, mama. Nagadumot ten adardarayan na apaskan. Awan la ka din ti sabali arason day ta anak yo? Gagangay day ta iha. Gaputa adumat ngamin ti gagayam na. Iti na minsan, di nakpainsurot iti darayan na apaskan. Ngamala, awan anyaman na, mama. Basta tinapadag, saan na aliplipatan ti pagrebengan na iti pamilyana? Ay, kanayon kayo laakasta. Agsarita kayo atwa. Kat pagsaritaan nyo ti parikot. Amo yung matya anak yo, mama. Iso laang ti husto ti aramid na. Iso ano kasarita? Aga pa kami laang. Iso abaybay aklatan. Sa bagay, husto ka, iha. Tauray siya. Ungtan naklaad agos, no kumusta ag ti relasyon yung agasawa. Mama. No pa'y kasta, saan kuma amarakrak ti pamilyayo? Takaasi dagiti anak yo. Kastama ti kayat ko, mama. Iso asigilaan. Saan nabalin nga agbabae ni Roland? Basta saan na kami apanawan. Elena. Agan-ano sa klatan, mama. Basta saan lakit di amarakrak ti pamilyami. Oh, adda ka matgaya man, Roland. Anya ti orasan? Tenga trabiin ah. Apay, anya ko matibibiyang mo, no kastoy nga oras ti panagawid ko. Saan ka matapakibibyangan ah? Adda ka di babaeng? Makaumamatan ti kasta sa ludsod mo, Elena. Inakon maturog. Di naktalikodan. Agsarita tapay. Sumardeng kan. Titakan. Nagturong manan iti bangir asilit. Talaga addi na kun kayat akasilit. Oh, atoy. Agkapay kan? O anya, agar mo sarka dito'y balay? Saanan? Agkape aklangan, kat rumarakon. Roland. Urayin ka inton aldaw iti paborito ta restaurant. Tapay, Kaya't kala makasango amangan. awan oras ko. Busy ak. Pangal daw matday lunch break. Uray pay. Adda papanan mi kadagiti ka opisina ak. Okay. Agkapi ka nga, Roden. Saanan? Inakon. Nagbaawon day takapik. Sige. Baliwak ti mang timpla. Saanan? Inakon. Agrobwata kon, tarumwara kon. Good morning, Mari Elena. Uy, blooming kalata Siyempre, Ken, nasapa ka? Intulod na kakadin nila kay mo? Ay, kaano pa nga intulod nak nila kay ko. Siguro, kanayon ang naragsak nila kay mo. Gaputa kanayon ang blooming ka. Ay, saan, Mari Melba? Da kayo kanila kay mo. Kumusta kayon? Nasingpat nila kay ko. Kanayon nak nga idagas dito'y trabaho. Gaputa may salaang mati-direksyon mi. Di tala ang bangir apasdak ti ayan ti trabaho na. Saan kayo kadi nga agapapa? Saan, Mare? Naragsak ka iti asawam? Siyempre. Apalan ka. Gaputa siya. Saan ka naragsak? At dagayam ilimlimad mo kanya ka. Sa anak anaragsak iti relasyon mi nga agasawa. Isong apalan ka, Mari Melba.
Lola, apay ajak makikita ita ni Daddy. Uray siya, Lola. Diyak makikita ni Daddy. Gaputan o kasta sumangpat iti Rabi. Kat nakaturog kayon. Apay ngamin ang nagbayag asumangpat. Imbag pa ni Mami. Kanayon mi amakita. Kas iti nakon. Nakaturog kayon no kasta sumangpat iti Rabi. Ay, sige. Urayak ni Daddy inton rabi sa anak ang maturog. Ay, saan ang mabalin ti kasta, apo? Saan ang mabalin nga agpuyat kayo, apo? Saan na bale? Tawan mo't sarak mi iti pagadalan ita. Ganinton bigat. Iso ang mabalin mi ti agpuyat, Lola. Saan ang mabalin? Ala, bayan nyo tay bagaktukin ni Daddy yo. Akayat yo ang makita. Ay. Lola, Umunag kayo, Mama. Oh, apay, Mama. Anya ti bagayo? talaga ka di adi kay agkasilid iti asawa, Roland. Apay ka di akas naman ti saludsod yo. Agasawa kayo. Ngam sabali ti silid mo. Saan da kami napakibyangan, may papanitilay ta abanag. Wen kayam, nasa odas hindi kan tayron, akayat da kakano ang makita. Ha? Nalipata mo nga adda anak mo, iho. Sige. Kasarita kida inton bigat. Nasayaat. Aglalang lang tayo nga agar mo sar inton bigat. Iso ati karumar amasapa. Sige, Mama. Kailiw da kan amakita, dagiti anak mo. Ada text ko. Maturog ako man. Ang mga ano ni Shirley. Ni Shirley at talaga. Kailiw nak manadagosan. Nimot gayam, Elena. Umay ka dito'y silid. Mabangbangungutak. Mabangbangungot? Makapapan di tayan mo. Maturog akit din. Di mo kaya ti umalatiw iti silet. Siyak nga rod ti umalatiw iti ayan mo. Ano ti bagam? Pasragan nak. Di ka pala maturog. Baksi nga ka iti panaginanak. Pasragan nak. Di ka giduron Apay ka di amang singa ka iti panaginanak. Pues, agina na taadwa iti pagturturugam asilet. Ano yan? Ti awanan bain alalaki. Talaga at tinurugan nak. Di nakpayan kayat akaabay. Tanaturog pa yan iti tugaw. Kayat naasawan. At talagang awan panagayat nan kanyak. Ala. Tangay jakon mapasubli ti panagayat na kanyak. Nga oray anya ti aramidak. Sige. Aklo naklangan. Basta di na kang pampanawan. Gaputa agladingit lakit di dagiti anak ni. Rumuarak laangan dito'y silid na. Sige, agar mo sar tayo, Obing. Oh, Elena, iha. Agtugaw kan di taabay ni Roland, agar mo sar tayo. O ano na, Italaang ang makitak da mami ken Daddy nga agabay amangan. Wen nga rod. Ay na, nagpintas ni Mami. talaga, Cindy? Napintasa? Wen, Mami. No napintasa, di saan nak ko mga insukat ni Daddy yun. Ha? Insukat na ka ni Daddy, mami. Anya nga insukat, Mami. Cindy, Tyrone, mangan kayo kitin. Elena, Roland, ada kayo iti samo ti panganan. Mapaling ka di,
Saya atin nyo ti panagsasoyo. May katantiganas ko amangan. Tyrone, Cindy, agawan nyo timangan. Agpalas kayon to. Tarumwar tayo atalo. Ipasyar kayo. Nakapalistan, Tyrone. Nang jak kaya ti sumurot ka ni Daddy? No saan tayo akadwa ni Mami? Uray siyak. Nakapalas kayo gaya man. Hintayon. Daddy, saan mi akayat ti sumurot kada kayo? No saan tayo akadwa ni Mami? Anya? Wan, Daddy. Mabalin ka di akadwa tayo ni Mami? Sige. Ala. Umuna ako ni Jekotche. Sumaruno kayo. Elena, kisayam ta lipstick mo. Nalaba ka unay. May mayat no katamtaman lang. Wan, Mama. Okay ka din, Mama? Okay. Bagay mo dahi tapistita, Mia. Ad-ada apimintas ka. Ala, ingkan. Sige, Mama. Elena, agan anos ka kuma. Taam mo, maurnos yun tumatlaang ti relasyon nyo kin ni Roland. Wan, Mama. Agbusbusinan ni Roland. Sige, Mama. Inakon. Apay ka diyan nakabaybayag ka. Naskan ka di pa'y ngagpapintas ka. Oray sa anak ngagpapintas ka na pintas sa pasikot. Istokbo ka iti pagnami ka dagiti upik. No apay pa'y lang amin anaskan asumurot ka. Kaya't dagiti anak ko asumurota. Iso nga awan mabalin mo. Kan may saan ko nga itulok nga irwar mo dagiti ubing adidak kadwa. Anya ti amok, no ada sabali akadwayo. Jak itulok. Mami, Daddy, agap-apa kayo kadi? Saan, anak? Okay. Jak itulok ang makita dagita ubing ti saan arubang. Abalayan, nangigak itinateng. Naganos apitsay. Ado dayta, at dayti sakubag. At dapayen onions ken layadita. Kasta ka di abalayan. Pagyamanan mi no kasta. Ayan ngay dagiti aputa abalayan. Ay narimorta. Mapandaag pasyar. Kadwada ni Elena. Kumusta mo tin dagiti agasawa? Nasaya at latamat abalayan. Ay, pagyamanak no kasta. Iti na minsan nga main, imay ni Elena iti balay kadagasang sangit. At dan sa parikot ng agasawa. Hanggang kunak, anasaysayat no agsarita da adwa. Abalayan. Kat sapay la kumata nasayatin tilinangin da nga agasawa. Ay, kinapudno na abalayan. Adda parikot. Ngamin, amok nga da babae ni Roland. Ha? Ngam amok, makaamiris tumatlang. No kasta, saan nga roda nasulbar ti parikot? Diyak kayat ngagsinada. Tama siya nakadagiti apo ko ta. Abalayan. Kat amok abalayan. Makaamiris tumatlaang ni Roland. Dagijayin da Tyrone kan Cindy. Agayayin da. No amok la kung maasumurot ka. Saan ko nga inawis dagiti ubing arumar. Taan niya ti kayat mo? Ti babaeng ti kadwayo? Jak itulok akasta. Imbaga ka di nga da kadwami a babae. Di mo gamden ayam amo dagiti anak ko iti babaeng Roland. Anya? Tano kasta ti mapasawag. Nasaysayat langan ayadayok kan ka dagiti anak ko. Cindy, kita am damami kan Daddy. Nakatugaw da adwa iti may sa bench. Ngam naging nadayo damat. Madlaw ko akas lasaan akay kayat ni Mami ni Daddy. Anya? No kay kayat na ni Mami. Oh, dinagabay da ko maititugawan. Kasla ka na yung dang agsubang. Wen nga rod. Kasta ti madlaw ko. Kun sa bali ti pagturturugan ni Daddy. Ta iti banger asilid. Wen mat. Sa bali at talaga ti silid ni Daddy.
Inmakar iti sabali asilid. Kasla maawatak, nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't nasa wan, insukat nan ni mami. Anya nga rod nga iti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Kasta ti aramiden ta, sindi. Jak kaya't nga adda sa bali a babae itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Kasla maawatak nga adda babae ni daddy. Babae? Wan, adda babae ni daddy. Kaya't naasawan, insukat nan ni mami. Anya nga rod ti aramidan ta. Sapulan ta jay babae ni daddy, kat balsan ta. Kasta ti aramidan ta, sindi. Jak kaya't nga adda sa bali a babae, itibiyag ni daddy. Kasano? Anya ti aramidan ta. Agpatulong ta kanininang kumelba. Kasano? Basta, siya kunti makaam mo. O sige. Ha? Agpaypayapayan ni mami. Ha? Inta ka nun. Sige, inta nga rodan iti ayanda. Oh, kasano? Nag-enjoy kayo kadimot lang ang nagayayam? When mami. Da kayo kan ni daddy, mami. Nag-enjoy kayo kadimot ang nagsarsarita? Ha? Ay, oo na. Alang, intayon mang restaurant. Mapisina kon. Sige, daddy. Naimas te in-order yu asidaan mami. Itala ang anang restaurant tayong upat. Kastoy kumaakanayon. Jay classmate ko ani Lily. Kat kuna na atunggal Domingo. Rongwarda ka no asa nga pamilya. Mapanda ka no makimisa. Kalpasan na. Agpasyarda. Datayo kat saan? Italaong. Uray jay friend ko jay school. Kanayon da kanong agpasyar. Kan kunana pay. Anak ko rapay da kanulaang. Ngam, naragsak da. Anya? Kanayon kanong agkinkin na tawa da nanang kantatang na. Kanayon da kanong agingin nantel. Kasta ka di? Ngam da kayo kan ni daddy. Katjak mangag ti katawa yo. Lakit din, mangantayon. Awanan ti ado asarita. Shelly? Ronan, iso ka di ti asawa. Wen tita, iso ti asawa ni Daddy. Da kami ti anak na. Da kayo tita. Gayem na kayo ka din ni daddy. Ang pagayam ka ni Daddy yun. Iso ka kayat kayo na't nagbalin ang pagayam. Anya tinagan mo, tita. Surely, tinagan ko. Shakmat ni Cindy. Tayron matinagan ko. Nakaay-ayat kayo gayam akasalsalita. Okay. Panawan kayo na. Tapno sa anak ama kasi na. Roland, kadwak ni Jinky. Adda kami itibangir alamisaan. Bye! Daddy, gayam mo ka di jay na pintas a babae? Wan. Hala, mangantayon. 5 isang timakan. Okay, daddy. Mami, ikanyo iti makanti plato ni Daddy. Sige man lang. Nagadukat nga amo yun nga obing ayan. Aginayad ka nga agmaneho. Nakaturog dagiti uping. Dabanog da, iso na iturog dan. Isursurom ka di dagiti anak mo iti pinagsasaw na. Apay, masaha Erika iti pa nagsasawda. Obing da pay, nga manakam da. Saan da akaskan ka at ibagim laang ti pampanunutam. Kasta unay ti babawi anak ikalay sa ka. Naamok la kumaakas to iti pagbanagan ti amin. Sa anak la kumaanak ikalay sa ka idi. Nagbabawi ka at adapay kanyak. Asaysaya at nagsinatan. Naglakalaang apanawan ka, Roland.
Ngam sa anak ngamin ama nagim bubukod akas kan ka. Ipagpagapok kadagiti anak ta. Iso nga aging gaita. Agan saklat ta iti dendang. Kumanaw ka lang yan. Ipatim dagiti ubing. Adda ni mama ang mga iwan kadakwada. No pumanawak. Isurot ko dagiti anak ko. Tadyak kayat ama imatangan da. Timadi nga aramid mo. Awan ti madi nga aramid ko. Di babae itay nga imasidag kada tayo iti restaurant. Amo, isuday chay ti babae. Ha? Sa anak ako ng unay, tapno sa anak ang makaawat, Roland. Dayjay a babae, tinangisukatan kanya. Wen, napimpintas. Gaputa mas napuspus kulti make-up na, ngam iti siya. Sumarteng ka. Sexy. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan. Ngam, awanan bibiyang ko pa'y, no asino man ti babae. Kat, tangay talaga sa anak ko na napatikan ka. O sige, aramidam ti kayat mo. Taaramidak mo ti kayat ko. Apay nga imasidag ka kada kami. Idadda kami iti restaurant. Kaya't ko na makita na imbag ti rupa ti asawa. Anya? Asino ti mas napimpintas kada kami? Iso ka di, wala siya. Siyempre, sika. Sigurado ka siya, pinapimpintas? Wen. Kaya't ko amangag, no ay ayatan na kadimat lang, wala saan. Balik sa kumarolan. Ay ayatin ka. Hasta kadilaan. Awan ka dinayon na nga aga. Ay ayatin ka, Shelly. Agyaman na, Roland. Ay ayatan ka man. Ay ayatan ka unay, Roland. Mami, mabalin ka di sumurot kami iti opisina yo. Sige, mami. Itala ang matasumurot kami kan ka Anya ti aramida nyo ijay. Ang mga nagpapaanawa kayo laang ijay. Saan, mami? Promise. Agtugtugaw kami lang ijay. Kailiw ko ngamin ni Ninang Melba, mami. Anya? Kaya't ko lang mustaan. Okay. Ngamjak kayat apapaanawa kayo ijay. Un, mami. Sige, Elena. Sika nga ron ti makaambo ka dagiti anak mo, iha. Kat isa pariyo tagpasyar ijay ayan datatang mo. Kailiw da kayo man, iha. Wen, mama. Sana bali damat ko, Jim. Wen, mama. Dumagas kami to ijay inton malam. Agan anad kay ti panagmaneho, iha. Wen, mama. O sige, agtugaw kayo pa'y laang dito'y labi. Nasapa pa'y, iso ang mapanak bit gumatang iti merienda, tapno sa anak kon arumwar inton break time. Sige, mami. Di kay agal alikutag dito'y, ha? Un, mami. When, mami? Oh, Hello, Tyron, Cindy. Kumusta kayon? Nasaya at mat, Ninang. O sige, panawan kayo biit, mare. Okay, mare. Nagbiit talaga ti panaglabas ti Aldaw. Ita, dadakkel kayon. Kinapudno na, Ninang. Da kayo talaga ti gagarami. Ha? Adda ngamin parikot. Kat agpatulong ak kumakada kayo, Ninang. Parikot? Un, Ninang. Ibagakon. Kabayatan ngawan ni Mami. Okay. Dumngagak, Tyron. Napukaw talaga ti panagayat ni Roland kanya, mare. Di na kun pagan ano, nga oray gargariyak. Sobra matan no kasta. Inarami ko ti amin. Tapno laang mapasublik ti panagayat na kanya. Ngam nalabit nga impay na amin iti babae na, ti panagayat na. Amam ka din no asino ti babae na?
Nakita kon idada kami iti restaurant. Kat mamati ak nga iso dayjay. Nasakit man kanyak. Ngam, nairwama kon. Aklunag adina kon kayat ti asawa. Ay naapok, agyaman ak taimay kayaw. No mabalin kumamat nga agyan kayo ditoy. Sige apong, agyan kamin to ditoy intun bakasyon may eskwelaan. Wen apong, tapno tumulong kami nga agmula itinatang. Agmula kayo mat itinatang. Wen Ken agpakan kami iti manok, apong. Ay katuan. Anak, umay kayo. Intay ang merienda. Apok. Intayon ni kusina. Aday jay ni mami yaw. Ala na po, umuna kayo ni Jay kusina. Taisimpak pa'y dagito'y binalsig. Ilinong kaw, tapno sana mabasano agtudaw. Ngala, intayon. Apok. Agyaman kami manan iti isa sarong karyo Sapay kumata umay kayon tumanain. Umay kamin tumanan, apong. Elena, alaan nyo tay presko anatang. Ada iya paraangan. Wan nanang. Anak, adda kami laeng dito'y kininanang mo Nuan yaman ti parikot mau, adda kami laeng dito'y. Nakalukat latatirida o para ken ka, anak. Agyaman ak nanang, tatang. Ala, yung kayo nga ruday. Tadi kay masipngetan. Agpatuloy kami nga rodan, nanang, tatang. Di ka agdanag, Joel. Ikan ka ititangdan mo. Amangan numadaksanak, itikas to nga ipaaramid mo kanyak. Saan? Basta aramidam laang ti ipapaaramid ko. Sige, Nasayat ka akaaruba, Joel? Iso asika ti talkak. Tulungan nak, kat di ka agdanag. Saan ka amalugi? Itad ko ti husto abayad mo. sige Awan parikot. Isuday tatipasdak apag trab-trabahuan ti lalaki asipotak. At daladawan na kanyak. Isu ang mailasin ko, no bilang tamakitak. Ay, babaero gayan ti lalaki asipotak. Adda nagparada ako ti iti asitip ko. Kasla. Wan. Isuday ta ti lalaki asipotak. Sa anak laking di anak bindot. Limod nga alak iti ladawan. Kumusta nga tatiin paaramid mo kanininang mo? Nagtungpal nga ta? Wen, inawagak itay ni Ninang Melba. Bilibak ang arod no nagtungpalkan ka. Nang magmumatjay kinunanay di kadata, at tulungan na ta. Anya ti aramidan ta. Iti kanito amaamuan ta ti pagnanaadan ti babae ni daddy. Kasarita ta. Aliklikan na ni daddy. Anya? Una, barang intun makasarita ta. Katliklikan na ni daddy. Nasaysaya at salaeng ay no dituyin nga agyanda Elena kanda giti anak na bakay. Saan akayat ni Elena apumanaw da iji balay ti katugangan na. Tati kayat na agdeden na dalat taasa nga pamilya. Piman may di anak mo. Agan anos latta iti den na ti asawa na. Idinto ta masaksaktan lang aruday. Tapay, anya nga ta ti parikot iti anak ta. Tamasapol pa'y lang agbabae di asawa na. Saan anapanagnagan nga adda babae di asawa na. Uray pa'y. Apay, iti anya aga po sa bali asilid ti pagturturugan ni Roland. Ay, Dokastan ti asawa ma. Di mo pa'y lakit panawan. Ipilit mo kit din ti bagim kenkwana no di nakamot kayan. maawatak ti anak talakay.
Ipagpagapo na kadagiti anak da. Saan arasunday ta? Anya nga rod nga ay. Kasta mo ti kayat ti anak ta. Tadi namot nga rod kayat amarakrak ti pamilyada. Sa anak apabawr. Agam ala. No kasta ti kayat ni Elena, iso ti makaamaw. Saan abalay tanasingpat mo ti katugangan na. Tilaang parikot kat nirulan. No maminsan kayat ko abitugan di manugang ta. Ah. Tapno agnakan. Aha. Luklukwan nakit din ti anak ta. Ay, di kagar aramid iti maday lakay. No ita, makapagtepelak pailaeng. Ngem no sa anak to na makapagtepel, talaga adurabag ti awanan bain a manugang mau. Kita amday to aladawan, Melba. Kita man. Oh, ni Roland dayta. Iso ti kunak apaliiwam. No kasta. Isu at talaga dayto eh. When, kat, anya tinapaliiw mo. Diyak pa'y sinurot Masapol ang masiguradok pa'y. No isu at talaga dayto iti tao, akayat mo apaliiwag. Narigat ti agbigdot. Iso dayta. Ay, no jak lama asyan kadagiti ubing. Jak kumakayat nga aramidan daytoy. Ang amala, tulong kon kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wan, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. No jak la ka asyang dagiti ubing. Jak kuman kayat nga ramidan daytoy. Ano mala, tulong kun kadakwada. Makamo ka Basta ikanak ititangdan ko Tani, tinaktak mo ti biyahe ka. Imbis nga agpasada ako Wen, di ka agdanag. Ikan kanto ititangdan mo. Basta tulungan nak. Adda ka di Serbina? Numaamuan tayo ti pagnanaadan ti babae? Kaya't dagiti ubing ang makasarita ti babae ti amada. Iso at tulungan ta ida. Una, saan mat kiti adakas? Kan tangdanan nakmat. Di sige. Wen, awan pagdanagam. Iso apaliiwam no rumwar iti opisina da. Kat surutem iti papanan na. Aging ga amadoktalam no sa dino ti pagnanaadan dya babae. Ala, aramidak dayta, Melba. Awan pagdanagam iti tangdan mo. Ta saan ka amalugi? Wen, Tyrone, di ka agdanag. Maamuan tayo no sa dino ti pagnanaadan ti babae ni daddy yo. Agyaman ak ninang. Siya kun ti makam mo. Kat awagan kan tulaangan no kaskasano. Okay? Okay, ninang. Agyaman ak unay. Sige. Sige nga rod, ninang. Thank you. Bye. Bye, Tyrone. Piman mat dagijay nga ubing. Angam bilibak kadakwada. Isakit dalaunay ti inada. Kat dida kayat nga adda sa bali a babae iti biyag ti amada. Duan nga aldaw asaan ang nagawit ni Roland, Mama. May itay aldaw. May nagpulas. Anya? Kinasaritak manan ngam nagungat. Kung ana ajak pakibiangan tibiyag na. Mama, Anak ko ngagpaiso ni Roland. Ngam jak kanunungan ti aramid na. Kat adakan ka, no niya ti kayat mo nga aramidan niya. No ko nam asinaamon ni Roland. Awan maaramida. Mama, Ambok iha. Kanayon ka ang masaksaktan iti aramid ti anak ko. Mama. Inaldaw asakit ti marikrik nak.
Gaputa amok nga da babae ni Roland. Ngam, kasla normal daytan kanya. Elena, Pampanunutak lang amin dagiti anak ko. ngam kasanukan. Diyak kayat ama isina da iti amada. Oray kas kasano. Makadin na dalata ti amada. Ala, adakan ka dayta, Elena. Ay, anya amatan ti anak ko. Diyaka mo no sa dino tinapanan ti panunot na. Okay lang, mama. Kabaalak ba ito ay? Tinaskan. Saan nga isang pat ni Roland ti babae na? Dito balay. Tanong kasta ti aramidan na? Ang mga nudyak makapagtapal. Kat anya ti maaramid ko iti babae na. Diyakmat itulok akas ta ti aramidan ni Roland. Mama, Iso akasaritak manan. Kay bagak adinan tugamdan nga isang pat ti babae na. Tanusan, tulungan ka amang paksyat iti babae na. Agring ka ditan, Roland. Hoy, Roland! Hoy! Simang puwedeng ti inorder ko akananta. Nag-order ka manan? Masadutak nagluto. Iso nagorder akon. Ala, bumangon ka, taintagar mo, sir. Mangisagana ka iti kape. Wan, itaypay nga insaganak. Ala, intan ijay kusina. Oh, at titi kapem. Igopam ta na pudot kay. Ronan, kaya't ko ti agbakasyon. Agbakasyon tayo jalaon yun. Iti beach resort ti gayam ko. Anya? Di kagdanag. At akwarta, siya kung tagastos. Amok mat a pamilyado ka. Kaano? Laglagi pa mga trabaho. Mapanta iti Sabado ti Rabi. Naawan mat sarak ta iti Domingo. Sige. Isaganak dagiti kawas na. Kan amin ang masapsapol na. Inawaga kong tigayam ko nga aking kuko iti resort. Tapno mangi reserba iti silid. Para ka data. Okay, sikat imakam mo. Duapay nga aldaw ti Orion. Sakbay ang mapanta. no kasta. Saan manen ang nagaw-awid ni Pari Roland? Saan nga rot, Mare? Amuklatan sa dino ti ayan na. Iti ayan ti babae na? Wen. Anya ti aramidam. No mapanagnagam at talaga nga da babae na. Naklon kun dayta, Mare. Saanin anaskan a panagnagak. Kat, anya nga rot ti aramidam. Kastalatan, saan ka lumaban? Di mo kasarita di babae na nga adaywan na ti asawam? Awan Serbina. Gaputa saan na kun nga ayatan ni Roland. Oh, lunch break gaya man. Inta manganan ijay kantin. Ta ituloy ta ti agsarita ijay. O sige. Uray parikot mo nila kay mo. Mangan kalata. Di mo itulok ako mutong ka. Anya? Kastalaan ti ka na? Natang kan basit a karne? Wan, Mare. Okay. Ti importante, mangan ka. Agpaseksi. Diyak kaya ti lumukmag. Correct. Ti importante, mangan kalata iti oras ti pandangan. Uray basit laang. Wan, Mare. Ay, nakapimpintas ka mat, Mare. Ngam no apay nga insukat na kapaylaang ti asawam. Ay, awan kit dit nakem na. Gusto da ita, Mare. Mangantakit din. Saanin anila kay ko ti pagsaritaan ta. Ngamin, masaksak tanak laang. Okay. Mangan tangarudan. Dayjayan, imunagan iti dayji ari daw. No kasta, di tagayam ti pagnanaadan ti babae. Hoy, asino ti palagpaliwam? Ha? Tamad apartment ni Shirley, ti ayang ti matang mo.
Sino kayo? Surely ka di tinagan ti babae ni Roland? Oo. Ang among gayam ni Roland. No kasta, di ta ti pagnanaaganda. Wen, apay ka di ngamin. Kan asino ka? Kat sika, asino ka? Apay nga amamom da Roland? Karubak ni Shirley. Day taman ti balay ko ni. Gayam ko ti aking kukuha iti abangan dang apartment. Kasta gayam. May ka, mapanta di tabalay ko. Agkapita. Ay, nakababain no kasta. Umay kakit din. Siyak ni Marjo. Joel tinagan ko. May saa ka driver. Umay ka, mapanta di tabalay ko. Tagkapita. Kastagayam tiga po nang adda ka dito eh. Wan Marjo, kat gaputa makita ka, asaan mo tadakas? Imanugot ka. Maasyanak kadagiti ubing. Kaasi damat ah. Isuda pa yan amis mo ti mangi pamuspusan. Tapno lang saan amarakrak ti pamilyada. Wan nga rod. Sige ah, oras siya. Tumulong ah. Maasyanak ngamin kadagiti ubing. Anya ngay ti maitulong mo? Mang panunutak iti aramida. Ibagam kanya ka, no anya day ta plano mo? But na tapno isinanan ni Roland. Sige, aramidem day ta. No saan nga agbaligi, ti plano dagiti ubing. Okay. Malang, ituloy tati agkape. Mangan ta itinaimas at tinapay. No kasta. Amumon no sa dino ti pagnanaudan ti babae ni Roland. Wen, amo kon. Nasayat. O sige, itad mo kanyak ti address. Wen, itad ko kan ka. Shirley, tinagan jay babae. Shirley. Kaya't dagiti ubing akasarita dayta a babae. Ngam no mapanda iti apartment na. Amangan no madanon da ija ni Roland. Mabalin damat akasarita. Asan nga iji apartment na? Wen, pampanunutak matkit di dayta. Matulungan na tayo ni Marjo. Tinamamok akaroba na. Mapantay jayan na. Kapag sasaritaan tayo, no kasano. Mabalin adito'y balay ko ti pagsasaritaan da. Awisak dito'y ni Shirley. Sana bale, ta friend kami mo. Saan siguro mo't ngagkadkad. Agyamanak, iti kastoy nga aramidan tayo. Matulungan tayo dagiti ubing. Una, nagdakas matgayam ni Shirley. Amuna a pamilyado di tao. Ngam saan nalata aliklikan. Kasano nga rod? Awagan nakto. Kat ibagam kanyak no anya nga aldaw ti umayan mi kadagiti ubing. Ariglado. Mabalimot ngayon ton Rabi. Okay. Awagan nak no kasano. Mare, kayat ko laang nga awisen da sindikan Tyron. Di kagdanag. Itulod kumatla ida. Isuda ka di laang? Ay namare, pang-ubing laang ti darayan ni. Iso sorry Okay. Rumor kami nga rudan kadagiti anak mo mare. Di kagdanag. Tadyak baybayan ida. Adda tayon diti balay ni Marjo. Urayan tayo laangan ni Shirley. Shirley? Wen, adda ni Daddy yu dita apartment ni Shirley. Iso asaan ang mabalin adita ti pagsasaritaan tayo. Mayan dito ni Shirley. Okay. Mabit lang. Tinak inukatan itigay. Apay nga inawis nak dito balay mo, Marjo? Kan asino dagita sa nga ilim? Ko. Kaya't da ka kano ang makasarita dagit ang ubing. Sige, Cindy, Tyron, kasarita yun. Di kay agdanag taadda kami laang dito ito ni Marjo. Kasla. Wan, si katay babae nga imasidag idi kada kami iji restaurant. Wen nga
Paiso, mailasin kayo. Kan malagip ko tinagan mo. Shirley, Nukasta. Si kati babae ni daddy. Anya ti. Kaya't da ka makasarita kan ni Cindy. Amom ka di. Akanayon ang naliday ni mami. Gaputa da babae ni daddy. Kat napanagnakan mi apod no. Tita Shirley, makipagpakaasi kami kan ka. Kaya't may tinaragsak a pamilya. Iso ano mabalin? Liklikam ni Daddy. Saan mi akayat nga adda sa bali nga ayatan ni daddy? Ti kayat mi. Nila ang mami. Ti asawa ni daddy. Pangaasim, Tita Shirley. Sinaamon ni Daddy. Kan manon nga aldaw asan ang nagaw-awid ni Daddy. Kat agna na gayam iti apartment mo. Kwa? Apay asyak ti pangibagaan niyo iti dayta? Ni daddy yung Pangaasim, Tita Shirley. Adaywam ni daddy. Kaya't mi tinaragsak a pamilya. Isu nga adaywam ni daddy. Makasarak kanto iti agbalin nga asawam, Tita. Basta saan ani Daddy. Saan mo ko mga ipaidam ti ragsak ti pamilya mi? Tita, pangaasim. Pangaasim, Tita Shirley. Adaywamon ni Daddy. Di mi kaya't naglidliday ni Mami. Iso nga adaywam kuman ni Daddy. Napanan dagiti ubing. Ay, bilibak ka dagiti ubing. Isudan ti umay agpakpakasikan ka. Nga adaywam ti amada. Saan na isuda ti mangdadaal itiragsak ko? Kaya't mo asungan. Saan mo lata sinaan ni Roland? Idinto ta nakipakpakaasi lang arudan kun ka dagiti anak na. Siya ti ay ayatan ni Roland. Iso nga awan maaramidan da. Sinamlaangan ni Roland. Uray pa'y adaywak ni Roland. Agsubling tumatla ang kanya. Ngamin, siya ti ay ayatan na. Saan ati asawa na? Di ka kadimaasyan ka dagiti anak na. Nga imay da nagpakpakasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam siya ti ay ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan kadagiti nga uping. Tadyak idapat yan. Di ka kadimaasyan ka dagiti anak da. Nga imay da nagpakpakaasikan ka. Sorry, nyamjak maaramid ti kayat da. Asino da kuma amang dadaol iti kinaragsak mi kin ni Roland? Isuda ti pudno ang pamilya ni Roland. Ngam, siya ti ay ayatan ni Roland. Kabailan ni Roland at alikodan ida, gapo kanya. Iso sorry langan dagijing uping. Tadyak idapat gan. Natangken mo't gayam ti puso man niya. Talaga, awan makaagaw kanya kin ni Roland. Nga oray agpapan iti pamilya na. Sa dino tinapanan ni Roland. Aping nga awan dito'y apartment. Roland! Roland! Sa dino nga ta tinapanan na. Taapay asaan ang nagpakada kanya. Dayjay tumot atumboy. Nagbayag ang nakisarsarita kanyak. Manaktak lang. Okay kayo lang di talikod, Tyron, Cindy. Wuninang. Wan, Tita. Tumagas tayo itimay sa restaurant. Tamangan tayo pa'y.
Amangan numabisin kayon. Saan ninang? Saan kami pa'y amabisin? Sigurado kayo? Ninang, No kasta, aglayon tayon ijabalayo. tita. Apay nga itaypay asursurutan na kami dayta a kotse. Itaypay nga da iti malikodan mi. Saan mo't nga rod ngaag-overtake? Ninang, kutsi ni daddy day taadda di talikudan tayo. Wanak paiso ni daddy. Anya? No kasta. Ni Roland dayta. Idiretsok lang at yung kotse. Payak dita sumarsaruno kada kami. Agbus-businan. Nalabit akayat na nga isardam ko ti kotse. Ngam saan ko nga isardam. Aglayon kami kitin, ijay balayda. Tay giant ti kotsa nagluganan datayron ken sindi ngay manmanehon Marimel ba? Itian niya agapong at dada itay iti balay ti kaaruba ni Shirley. Isuda ka iti kinasarita ni Shirley. Anya ti nagsasaritaan da? Surutak lata ti kotse. Kaya't ko kumaakasarita ida. Ngam di namat isarteng ti kotse da. Oh, insublikon dagiti anak mo, Mare. Agawid akmatan. Wan, Mare. Oh, simbang putan ni Roland. Nalabit akasarita na ka. Ket iti ka nito nga adda parikot. Awagan naklaang, Mare. Wan, Mare. Ngam apay ko mga da parikot. Agsarita kayo iti asawang, Mare. Inton bigatan ti panagsarita ta. Agkita tantulaangan ijay office. Anya ti gapuna na panda sindi ken Tyron ije balay ti kaaruba ni Shirley. Ket kadwada pay ni Marimel ba? Shirley? Sungbatam ti saludsod ko. Awan amok iti dayta. Binaon mo kadi dagiti anak mo, amapan makisarita kini Shirley. Tapno agsina kami. Anya? Awan bibiyang ko ken ka. Iso adinak pakibibiyangan. Ket tapno awanan ti parikot. Nasaysayat no pumanaw kan dito balay mi. Kasta? Saan kan apagan ano? Agsinatan. Sorry, Mami. Ngam nagpatulong kami kaninang Melba. Tapno maamuan mi ti pagnanaadan ti babae ni Daddy. Ket nakasarita mi, Mami. Anya? Numalagip mo jay babae nga imasidag idi kada tayo. Idi adda tayo iti may sa restaurant. Isuday jay, Mami. Jay agnagan iti Shirley. Wan. Malagip ko. Diyak malipatan tirupa na. Nagpakpakaasi kami kan ni Cindy. Nga adaywan na kuman ni Daddy. Ngam, kunana adda tayo kano ti umadayo kan ni Daddy. Saan nga iso? Ngamin. Adayo ka nung nga iso ti ipatpatag ni Daddy. Saan tayo ka nung anapatag ka ni Daddy? Napatag kayo ka ni Daddy yung anak ko. Day talaang taada ngamin sa bali ang babae itibiyag na. Nupay kasta, saan nyo agurguraan ti amayo? Isulat ta ti amayo. Mami, apay ngay, nga adda babae ni Daddy? Tunggal maysa, andala ta pagbidutan na, anak ko. Kat bidot ni Daddy yo, ti panang tutup na iti sabali a babae. Mami, Nga mamati kadumtang to ti aldaw a makaamiris. Tunggal tao ngagbidot kan agbasol. Dumtang latakan ko na ti panagamiris. Kat agbalbaliw. Dumtang to nga taday taken ni Daddy, Mami. Uwan anak. Kat agsoblin to ti sigot aragsak iti pamilya tayo. Kasta ti imbaga kada sendi kan Tyron, mama. Tadyak kayat aguraan da ti amada. Pagyamanak, tadi mo idat inurugan amanggura iti amada, iha. Saan ko nga aramidan ti kasta, mama? Helena,
Pumanawag iti balayo. Kat isurot ko dagiti anak ko. Anya, Wan, mama. Diyak kayat amaya dayo da kanyag. agnaed kayo kadi kadatatang mo. Wan, mama. Ngam kasanon. Marigatan lakit di dagiti uping. Ngamin, adayo ijay ayan datatang mo. Kat ijay sentro ti pagad-adalan dagiti uping. Mama. Ay, daytaitan ti madi. Apektado dagiti uping. No kasta. Agabang kami laangan iti sentro. Elena iha, maawatak tirit na. Ngam numabalin, uray agyan latan dito'y balay dagiti uping. At daak mo at amangaywan kadakwada. Siyak ti mangsukon kan mangitulod kadakwada iti pagadalan. Mama. Di kagdanag tadyak idabaybayan. Pangaasim, Elena. Agyan dito'y balay dagiti apo. O sige. Ag-lunch time. Ay. Di mo kunaan, adi ka mangan. Awan ganas ko, Mari. Mari Elena, pasensyakan iti inaramid ko ha. Pinatgak lang tikid daw ni Tyrone. Ngam, natangkan ti puso di babae nila kay mo. Agyamanak iti panang tulong mo kadagiti anak ko. Diyak ni namnama akas ti aramitan dagiti anak ko. Kat maawatak ida. Gaputa saan da akayat nga ada sa bali a babae iti biyag ti amata. Malaksit kanyak. Isuda pa yan amis mo ti mangipamuspusan. Tabarang makaamiris ti asawam. Ganti babae na. Wan nga rot, Mari. Ngam agpadpada anatangkan ti puso da. Kat, kasano itan? Saan ko nga ibili ti bagik ka ni Roland? Naaklon ko at talaga anapukawan ti panagayat na kanyak. No pa'y jak ko makayat ti pumanam iti balayda. Tadyak kayat amasina-sina kami. Ngam ison amis mo tinagkuna a pumanawag. Naganasin. Pumanawag iti balayda. Tapno sa anak kon amasaktan. Kasanon, dagiti anak mo. Nagpakpakaasi ti katugangak. Asaan ko nga ipanaw dagiti apo na. Kat nawaya kanulat ta amang sarungkar kadakwada. Kat, tangay nagpakpakaasi ni mama. Asaan ko nga ipanaw dagiti uping. Agtong palak iti kayat na. Agliday lakit di dagiti anak mo. No pumanaw ka. Nasaktan ako na Mari Melba. Iso akayat ko ti pumanaw iti balayda. Tapno iliwliwag ko ti sakit tinakam ko. Di kay agdanag anak ko. Kanayo nakto asumarungkar diti balay. Sapay ko mata maawatan dak. Masaksaktan ka, gapok ni daddy. Isu pumanaw ka, mami. Well, kaya't kayong isurot. Ngam naliday ni Lola yo, no madayo kayo. Saan na bale, takasi tinakunakon. Kanayo nakasumarungkar. Sige, mami. Maawatak. Cindy, pangaasim tadi ka gumurkura, ha? Mami. Sana ka umadayo kada kayo. Kanayo nakta sumarungkar. Pinapanaw ni daddy yo. Ngarod, pumanawag. Ngam di na kayat asawan apanawan kayong matan. Tamamati ak adong tang tumatlaang ti panawan. Ngagsubli ti sigod aragsak ti pamilya tayo. Mami. Diyak kayat na pumanaw kayo. Diyak kabanan. Cindy, anak. Cindy, mapanlaang agaliwaksay ni mami. Ngam agsublin tumatlaang. Basta diyak kayat na pumanaw ni Mami. Ngam Cindy. Sumaratak tada kayo, Mami. Uray sa dino ti papanan niyo. Maawatam ko matirik na ni Cindy, Elena.
Mama, Saan ka di mabalin nga agan-anos kalatan, Elena? Saan ka pumanaw dito, iha? Mama, Maawatan ka, iha. Nga mabalin ka di asan ka lang na pumanaw dito, Mama, Pangaasim, Elena. Hidyak kaya't asinaam ti anak ko. Tamamatyak, adumteng tutigun daway nga agsubli ti panagayat na kan ka. Mama, Siya kun ti makaam mo iti babae ni Roland. Iso ti agsongpat iti panakadataol ti pamilyayo kin ni Roland. sige mama. Saan ako na pumanaw diti balayo? Ipagpagapo kadagiti anak ko. Agyaman na, iha. Adda ka pa ilang dito'y balay. Kunak no pimanaw kan. Gaputa saan akayat da tayron kan sindi a pumanawak. Agraman ni mama. Nagpuskulkit din ti rupam. Sige lang. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, Roland. Ngam saan ka pumanaw ditoy? Pues, awan manamnamam kanyak. Gaputa saan kan nga ay ayatan. Sige. Awanin bibiyang ko kan ka. Aramidam ti kayat mo kat kastakmat. Agbabae kalata, no dayta ti pakaragsakam. Awan bibiyang ko kan ka, kat awan mat bibiyang mo kanya. Awisan kayo nga agdisco. Siyakti taya. O sige, ngam saan tayong agbayag ha? Kan di tayo agbartag. Wen, saan tayo magbartak? Anya ti bakunam, Elena. Sige. Awagak ni mama, taibagak, amaladawak nga gawi. O sige. O sige, hinti agdisco. Kalpasan ti trabaho. Sayang, saan ta matuloy iti panagbakasyon ta iti beach resort, sweetheart? Gaputa di mo mat kaya? Sana mabalin nga agliba kita. Ado tinas ka nga ramida ka di opisina. Okay, maawat na. Agdapay sa bali agundaway para iti date na. Ngam kayat ko nga ag-relax ta mga sweetheart. Mapantag disco. Shakti taya. Sige, sabagay. Napayag sa anak na minom iti arak. O sige, intag disco. Agrupat nga rodan, tamapantan. Sorry, Mare. Imawag nila kay ko. Ada ka nung amin sa nga ilin eh. Simbang nagkano dagiti katugana. Narigat mat no awana. Kasta? O sige lang. Mapan ka lang, Melba. Siya kung di ba ka mo kanila na. Itulod kong tulangan. O sige. Elena, di ka agbartag Tapno makapagmaneho ka. Wan, mare. Siya kung di ba ka mo kanila na, Melba. Talagaan ni Roland ti addag ita pangir alam isaan. Wala. Mailasin ko ti babae akatwana. Isuday tatain masidag idi kada kami. Idi adda kami iti may sa restaurant. Ti agnagan iti Shirley. Ti babae. Nakakayagkat ka ni Roland. Oh, Elena, nakaululi mo ka. O sige, uminom takot ta. Wan, Jake. Unak man, di mo kaya tagpartag. Saan man? Magusto at ti arak. Ni Elena tayo dyan. Sino dyan kaduan? Amo, nakasino tikit kita, sweetheart. Ti babae iti bangir alamisaan. Kasla karupro pati asam. Ti awanan pa in apabay. At dakit din dito yung uminom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend na lakit iti kaduan. Dahil yun, sinalabayan ti lalaki. Ni Elena tayo dyan. Sino dyan kaduan? Amok na kasino tikit kita, sweetheart.
Ti babae iti bangir alagsaan. Kas nakarupro pati asawa. Ti awan ng bain na babae. Taadda dito yung umin-inom? Oh, sweetheart. Bay amon ti asawa. Boyfriend lalaki ti kadwana. Medyo, sinalaban yung ti lalaki. Pagkanan ti lalaki. Oh, salpag tayo dyan lalaki. Oo, makita mo, Roland. Boyfriend na dayjay ko nagtuman. Oo, kita nga. Nairot ti panangarakot ti lalaki kan kuana. Kung babay ko itanong kini na. Urayag ka maparta ka ti gusto. Kalpasan na. Iruwar ko dito eh. Arapay. Agralay ka. Iti ara. Well, ado ti anak nila. Uminom kalata. Sige na. Uminom ta. Nabasta ka nila na. Arapay. Sayat ko pa. Sana na. Uwe ka. Rumortan dito eh. Mapantay dito gusto. Ilay na. Hindi pa lang gusto akan ka. Hoy! Lalaki! Ano ti? Tayo pa'y apalpaliwan ka! Hoy, Roland! Agsablikan! Dayjay, tawad ang babae. No, apay nga da dito ay. Anya ti kaya't asawan tinaramid ni Roland. Ilugan na iti kotse na tiawanan baing nga asawa na. Anya tinapasamak kin ni Elena. Ta sinakroy mo matan, Roland. Nabarta ka di? Wan, mama. Anya, ala, apa yan nagbartag? Mala, sikat di ba kaabukan ko, ana? Ikatam day ta sandal na, taso katam ti kawas na. Mama. Sige, panawan kan dito'y siledyo, iho. Sikaan ti mang banyos kan ko, ana. Nabanyusan. Kan nasukatakon ti kawas mo. Sige, maturog kan. Nene, Elena. Inggoy nak matan. Roland. Oh, hindi na kon ay ayatan. Ay ayatan kalata. Ha? Roland. Inarakot na. Elena. Saan asungsungbatan ni Roland ti cellphone niya? Ti buwisit ang lalaki. Anya ti kaya't asawan da ito eh. Nangipananakin ni Elena. Apay alas ka nga aramidin na ti kasto eh. Di na pa'y lakit binaybay ang dayjay a babae. Total, saan namat ngay ayatan? Saan ang mabalin nga agawan kanyak ni Elena ni Roland? Balsak ti awanan bain a babae! Nagsapa kayo ang nagriing, mama. Ada kayo gayam di ti kusina. Oh, ato'y ti kape, iha. Agkape ka, bayat na napudot pa, eh. Nasakit ti ulok, mama. Huwin, tanabarbartag ka ngayon sangpat ni Roland, iti kalman. Intulod na ka ni Roland, iti siledyo. Pinanawa kay Jay, tapno masukatan na, ti kawas mo. Kan mabanyusan na ka. Maawatak ti isam mo. Mama, Ala, agkapekan, tamang isagana iti armusar. umay kan, Roland. Nakasaganan ti armusar. Kagiddan mo dagiti ubing nga agarmusar.
Asino jay lalaki akadwam iti kalman? Kasta unay apa nangarakop na kan ka? Ngam ayos laan kan ka? Ni Jake. Ti katrabahuan mi ka ni Mari Melba. Paggugustom launay nga arakupan, kan agkan na ka? Ah? Ay, nabarta ka. Diya ka mo kasta ti inaramid na. Kurang nalaikatan nan ti kawas mo. Anya? Apay ngamin nga da ka iti dayja lugar. Addaan kan iti anak, ngam napan ka itjay. Aguray ka. Apay ka di akapungtot nak? Saan ka di adina kun ay ayatan? Awan bibiyang mo kanya, kat kasta akmat kan ka? Awan bibiyang mo kanyak, ngam makibiyangak latakan ka. Gaputa adda ka pailaan dito'y balay ko. Kasta? Kat ti panangar arakop, kan panangag-agak mo kanyak, kalpasan abinanyusan nak. Anya ti kayat asawan day jay. Asawa ka? Kat natural lang day ta. Kat jak kayat nga ulitam ti naramid mo, ha? Sika kadila ang ti adakarbangan na nga agragsa. Anya? Siyak, awan ka di karbangak ang mga ramid iti kayat ko? Iti pakaragsakak? Naragsakak no kadwak ni Jay? Anya? Naragsak ka iti den na ti babaim, saan ka di? Pues, kasta akmat, naragsakak no kadwak ni Jake. Iso adinak pakibiyangan. Gapo tabagimla ang ti pampanunutan. Kang ronaan na. Awanen panagayat mo kanyak. Iso amanipod ita. Dinak matan pakibiyangan iti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Asino din ang ipanaw kan kay discuss iti rabi, Elena? Ti asawak. Kunak man nung nagsina kayan. Dinanugnak nila kay mo. Jack amo no, apay. Di mo amo tiga po na? Nabartagak namin. Sige, lipata mo na. Pudno ka din nagsina kayo na iti asawa? On, nagsina kami. Lukas na mabalin ka dito agdaton kan ka? Ikalikan ka. Saan kan to apagladingitan? Anya. Bayan na ka mangiparik na iti panagayat ko kan ka. Kasta ka day, abalayan? Nabalayan. Barang maurnos dam to umatlaang ti relasyon da. Ay, anyan darolan kan Elena. Ti anak ko, ti ayan ti pitot, abalayan. Sa bagay Ay kitala. Sapay ko mga raw tag sublitisigo da naragsak a relasyon da nga agasawa. Mamati akakasta, abalayan. Kay dagiti ubing ngay abalayan. Ayan da. At dadan iti pagadalan Ay sayang. Nasapsapa ako tapno naabutak ida. Ala, ina ko nabalayan. Katagyaman imayak lang nang yag itinatang. Nabalayan. Katagyamanak. Takan ayon ka amang yag iti presko anatang. Si kagayam da ita, Joel. Apay nga da ka dito eh. At dalain tulod ko dita daya pasahero. Kumusta kan, Marjo? Kastila ta. Nasayat mo. O anya, kumusta ang dagiti uping, Joel? Nasayad da ka no, kung animel ba? Kayam, kasangay ko itong Sabado. Katawisan kayo amin. Kasangay mo? Ado ti isaganak. Iso nga awisan kayo. Ang graman dagiti uping. Kastamat kan tinana. Takayat ko ama-amam mo. Aya, Awagak to ni Melba. Taibagak day takon ko ano. sige. Dumaray kami to. Alang arudan, Marjo. Tagpasada akpay. Sige, Joel. Namnamag ti kaadam to inton Sabado, ha? Ariglado. Wen, Elena. Kasangay ni Marjo. Titomboy anang tulong kada kami kadagiti anak mo. Tapno makasarita dati babae nila kay mo. Oras siya, imbitado. Kasta ti kunana kanyak itay imawag. Ngam, saan ka di nga ijay ti ayan ti babae ni Roland? Wen, agkaaruba da mismo. Ngam, Awan tinasken a pagbutngam. Kan maysa, saan asikat ang basbason?
No dikat nilakay mo, ganti babae na. Mare, Saan ka nagpangadwa? Dumaray tayo kadagiti anak mo. Ha? Kita ang tinakatugaw iti asidag, Mare. ha? Nilakay mo. Umay na kansamot sukunan. Imposible. Kung adamot ko, check. Elena, Melba. Awisan kayo nga gisnat. Hintay meriendan. Mabisbisi na kon. Elena, oh my God, nagawit tan. Uy, agawid kayo kanon, Mare. Ingkan. Sige, Jake. Intayo at birinda. Oras siya. Mabisinak mat. O sige, hintayan. Usaron tayo tikot check. Okay, Oh my God! Kapit lang. tinakagan. Ikaabil ko lang ti seatbelt mo. Atay ta. Ay simpa ko ti seatbelt mo. Dapat ko, Jake. Ngam apay asukunin na pala. Gaputa mo kasumurot ka manan iti day ti alalaki. Ni Jake?